Bulan sikat mangi paneknek ti kari-karimi ana pasnek lami isti aglawlaw isut mang pasingek nabukil nga ayan napno ti sangin o bulan ana bileg sikat mang panayen ti patek mi ana pasnek yarig mo tranyag mo di agkupas adong mo naslaw ti patek adi agmudo oras na ti dumteng tapno ni tarak-raket ti bilig ni ayat atar-tari patuek panubok nga ato di kabayla na tumbae natib keke na pudno na usaragange naranya kebulan sikat mangi paneknek ti kari-karimi ana pasnek lami isti aglawlaw isut mang pasingek nabukil nga ayan napnon ti sampil o bulan ana bileg sikat mang panayen ti patek mi ana pasnek iyarig mo tranyag mo di agkupas adong mo naslaw ti patek adi agmudo oras na ti dumteng tapno ni tarak-raket ti bilig ni ayat atar-tari patuek panubok nga ato di kabayla na tumbae natib kerki na pudno na usaragange kami apo iti subaran mo request apo dagiti SK officials iti sa Barangay Santo Apo binayaran da apo iti